Ang una mong aparisyon sa tabing ilog ng Saragosa, sa kahinaan ni Santiago. Ikaw ang naging sigla sa gitna ng pagsakop at alinmang sakuna. Sa pamamagitan mo nagkaroon ng pag-asa. Kasama ng panahon
Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitsa ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang Aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapat iting Synod on Synodality, betong yang makapasubaling Synodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tamo, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paramingo ning Pebrero banwang 2022, at katana katamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tamo, nung ka rin itamo ang timang metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo, king miyayliwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo, ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon, nung ka rin ding volunteers or stewards, panimunande yung family bayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong a Facebook show ng Archdiocese. Nung ka rin magipagsalita at makirandam ko kay kayo, kabang igugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, banmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocesan website, karen daratang ayaldo. Kaluguran kong kapatid, kukumbiran da kayungan, na makiagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, Katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese din San Fernando, makiramdam niya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan, king banal akapulong. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantade, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatay, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Ikipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Davarez.
2019, mi talagaya bilang Year of the Youth o Banwada rin kayanakan. Ing banwang iti, mi katemayang Filipino Youth and Mission, Beloved, Gifted, Empowered. Keti, kinkaya katamong arkidyosesis, tigo naman tayo bilang kayanakang kapampangan king misyon, mi pakamalan, mi pagkalaman, mi pasiknangan. Makanano de kayang binyayan at apanamdaman ding kaya katamong kayanakan ng banuang iti. Pakiramdaman tala ding kwento da ding kayanakang kapampangan. Mi pakamalan. Kanitang banwang mi tagulaling para karing kayanakan, lalupang mi dinan ulaga ingke kaming kagiwan. Banla lupang sumulong at lumalam ingke kaming kasalpantayanan. At lalupang isundo ing misyon para karing kayanakan at king pisamban. Mi pagkalaman. Pigmasosyan niyo in banwada rin kayanakan, karing miyaliwang aktibidadis at programa. Bang kanito, mas mi palalam at mi hubog po, ingke kaming kasalpantayanan. Ngayong oras kaya nakakapampangan. Malapit sa iyo ang selebrasyon ni Archdiocesan Youth Day 2019. I thank God for the gift of this Archdiocesan Youth Day. And we thank Archbishop Dong and all the diocesan directors and the youth coordinator and the youth leaders for organizing. At Denny, dinake milo, karingke kaming kapatid king pisamban. At meging mas matatag po, ingke kaming piyaben at tuturing pamilya. Mi pasiknangan. Adi na miyang oras sa tulaga, imbanwang may pagkalam kaya kami. Iti, meto niyang kayusan, banlalong mi pasiknangan ing kasalpantayanan niyo. Ring kapatagtamo sa salamat, kambering karelang. Ang ganyan na ning banal na kapulungan, ban isundo at ipalaganap. John Alfred, April, Eliana, Anika, Lasio family, Dimayuga and Lorenza family, Son Basilio and family. King Kapaldanan, Linda Banal, Toto Marcelino, Ben Tabora, Mario Malonzo, Prince Lusong. Karing kapatagtamong mayang unabye, panalangin karing kaladua, Tomas, Eupracia Deyang, Rocky, Isabel, Emiteria, Menta Aceras, Adolfo, Elisa, Arnaldo Gonzales, Claudia Quizon, Severo Altes Jr., Lord Des Altes, Lady Mirami Altes, Jose Guevara, Honorio Sarmiento, Oscar Baez, Antonio Villesa, Concepcion Villesa, Osmar Macapagal, Teresita Ocampo Macapagal, Gerardo Ocampo Carlos Simbulan, Magdalena Bungay, Digna Lakap, Honorato Galang, Sinon Bongay, Johnson Bongay, Rosalina Simbulan, Piding
Lumbang, Elyong Lumbang, Efren Kaliwag, Miguel Simbulan, Romeo Pangilinan, Marciano Lydia De Jesus, Liceria Salvador Simbulan, Dennis Rodolfo Ibanez, Paulo Marbe Teresa, Anita Reyes, Maria Eladio Alfonso, Victoriano Lusong, Perlasitas Lusong, Victoriano Lusong, Isidro Lusong, Benito Lusong, Cesar Salvador, Estelita Ruiz, Juana Salvador, Cirilu Salvador, Mario Ruiz, Danilo Torretondo, Felicitas Torredondo, Amado Masangkay, Ernesto Lasatin, Conrado Lasatin, Marlene De La Rosa, Francisca Atiliano, Clarita Julia Manalese, Pederic Garcia, Cirilo Santos, Elena Santos, Jose Garcia, Rebecca Garcia, Pamela Cruz, Seperino Basilio, Santiago Salvador, Marian Santos, Belen Santos, Jesus Santos, Edurices Santos, Purificación Tolentino, Moises Buan, Magdalena Bungay, Erineo Quiros, Juliana Quiros, Vicente Maningkil, Aurora Maningkil, Jose Pineda, Basilisa Pineda. Maya payabak po kay katamungan, at yuta na po kingaldo Lunis, 30 metong Domingo, ning karaniwan a panahon. Antimurin pagmasusyan tayo, ing sumidad daring sablang santo, isa tala po rin kakatang sarili, king pamipasalamat at pamagpuri, at bang kabila na katamo ning Diyos, kamberin kakatamong pamilya, laban king COVID-19. Paunang salita, kingadong iti pagmasusyan tayo, ing kapiestan daring dakal akakalugura ng Diyos. Kilala at keraklan etala kakilala amig kapilit kambening sablarang makataong kainan. Mibyebye agpangking ebanghelyo. Karing santo akakitaya ing metong ng dake ng ebanghelyo ami paltutu kinawang metong amakataong anyo. Mipapakit kay katamo ing kalubadaring santo itamu man malyari tamong makiwangis kang Kristo. Ding santo papakit da kinging Diyos malyari ang maging malapit kay katamo at nunano ingagawa na king may na matbud magkamaling tao. Makasi ka ng loob kay katamo iti ale, magsaya tamo kambening Ginong Yesus, angeni at subusal tamo, king tunay lang dakal, ding tutuki, kagulutana. Talakad tapo at ikantataya, indalit, apamaklat. Kayang kewani, usal daning
Hilagin iba ang pananak ang paning Espiritu Santo. Amen. Kaya kayungan apakamala ng Diyos at mayawos maging santo, ing grasya at kapayapan ay ba't king Diyos iba at king Ginoong Jesucristo manatiliya sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Bakbalo nga pansinan niya yung kanta nga na biye tamo ngini, biyeya para king Diyos. Karang kapatid, kaniting solemnidad daring sablang santo, o ini po ing pepakit dang biye, rin parang alantamo kaniting aldo, ing biyeda, keti king yato niyang mabibiyeya, parayamo king Diyos. O yan ing talan ning kabanalan, at tuturuda kay katamo. Bisa kang maging banal, bisa kang tanggap king biye alananggang pagkalog ni nga pong Ginoo, panikwanan tamo, ing biye tamo keti king yato, biyeya para king Diyos, alanang aliwapa. Kapatid, oy ting kay katamo nga duwan grasya, kaniting misa, habang mititipon tamo, at patuloy talang pangadirin kay katamong kaluguran ng mayango na biye. Sadya talangin rin kay katamong sarili, kareng penandit, miging sentro ng Diyos, king biye tamo, mi kasala tamo, mi ngalingwan tamo, manyawad tamo, king grasya at kapatawaran ni nga pong Ginoo. Ginoong Yesus, mamo at maluka, pagkalungkutan mo, ingkeyalan ming katapatan, at dirarup kat kinaw para king katuliran. Pakalulu, Ginoo, pakalulu, Ginoong Jesucristo, malunusan at dalise, metong kang talapamayapa at pepasakitan da, paulining kapamintuan mo, kingipa. Pakalulu, Kristo, pakalulu. Ginoong Jesus, lipakan dakat, pemal mura, dapat matulak at masaya, uling mabibiye ka, king ligaya ningipa. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Diyos ang may payang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo parati ta sanang manatili king tapat a pamakayagum kaya angga king dala na katamo king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O Diyos ay pani, makatipon kami king lagyuning anak mo, anting meto nga malating kawan, king yatong maleparan, at anting meto nga may nang tanda, ning malewakan na kapanayan. Ipaintulot mong ing binining biye alanangga, sibot yat tumubo ka ring puso mi, baking makapakiyabe king epa sabing kakaldanding magligtas, kapamilataning anak mo, ipakit mo ke kami, ing kasalpantayan at kapanayan, alagpas king ang gana niting yato, at saupan mo kaming maglakbe, painturo king kayarianing ligaya, anong numo ke panayan, manggaman king alanangga. Makarandam tapo ngeni, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit keng mumukyat, king aslagan ing metong panganghel. Daralane ing panatak ning Diyos amabiye. Kinulait ya karingapat anghel, dinina ng upaya ning Diyos, ban manira king yatu, at king dayat malat. Nga naniting anghel, iye pamo sisiran ing yatu, o ing dayat malat, o ring dutong, hanggang elam itatakan king kanwan, ding talasuyo ning kakatamong Diyos. At sinabi na kako, ing bilang daring mitatakan, dinalan 44,000, ay ibat karing sablang lahi ng Israel. Kaibat na nito, ikit ko ring tutong dakal ataw, nalaabi lang ning ninuman king karakaldo, ibat lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatakadla harapaning trono at ning kordero, makaimalan lang makaba at maputi, at atinyang tatalnan apalaspas, ing balang metong. Ngarang agnanagnan migsalitang masikan, ingke kaming pangaligtas, ibat king Diyos ang makalukluk king trono at king kordero. At ding sablang anghel makatalakad, makapadurot karing trono, ding makatwa, at ding apat animal, migsakablangan arapaning trono, at sinambala king Diyos, ngara. Amen. Kapuriyan, ligaya, kabyasnan, kapasalamatan, dangalan, upaya at sikanan, ing mga intulid, king kakatamong Diyos, king kapilan paman. Amen. Nga nang mengutang kanako ning metong karing makatwa, ninureting pakaimalan mabuti, at nula menibatan. Pekibat kukeyo, eko po balo Gino, iko pong makibalo. Deti nga nakako, ila ring migtagumpe, king maragul a pangalupig. Pinipira at pepalto puti, ing karelang imalan, king kapamilataning daya, ning kordero. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, itiya ing balayan ang magdulap makakit king lupa mo. Ginoo, itiya ing bayalayan ang magdulap makakit king lupa mo. Ing sabla bandining Ginoo, pati na ing sablang at suking yatu, bandine ing meto sikluban, at ding sabla keti manoknangan. Yaing kaniti menatagan, king libutad ning danuman. Pekatigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Ginoo, itiya ing balayan na magdulap makakit king lupa mo. Nino ing makikatuliran mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob kilob ning banal ng templo. Ya iting makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang emagnasa king dewakan, at emagsalitang kalaraman laban kenuman. Ginoo, itiya ing balayan ang magdulap makakit king lupa mo.
King Ginu tanggap yang kasaplalan at kapatawaran King Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan laugali ring taong magdulap King Ginu, ring lalapit King Diyos ng Jacob. Ginu, iti ang balayan ang magdulap makakit kay lupa mo. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat sa San Juan. Lawan nyo, nung noon ti ing lugod ning igpa kaya katamo. Tunay nakataping kaluguran, inyang mayaws tamo anak ning Diyos, at king kamatutwanan anak nakatamo pin. Ing sangkan, nung bakit inyato, nakata akikilala, yapin iti. Na akikilala ing Diyos, pakamalan kong kakaluguran, ngining kasalukuyan, anak nakataning Diyos. Dapot, pamalino, ing maging kararasan tamo. Makanyan man, balo tamo, king pamagbalik ng Kristo, mitulad ta keya. Uling akit tamo, ing keyang tune kaniwan. Inya, ing ninomang ating kapanayan, keya sukat yang manatiling malinis, nung makanano i Kristo, malinis siya. Ing amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Para lang tayo po ngeni, ing mayap abalita. Lumapit ko kanako, ikong sablang magkasakit at mibabayat ng kingkekong pupusanan. At ako, dinandakong kapainawan, ngana ning Ginoo. Hindi manatiliya kaya kayo. Pamamasa, king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Panakit ng Yesus karing dakal at tao, minukit siya king bundok. Inyang may kalukluk ni, linapit laki, yaring kayang alagad. Kaybat, migmula yang migsalita at nga ng tinuro, karela. Mapalad na rin ala ng aliwang panaligan, nunay mo yung Diyos. Uling miyabe la karing pagarianing Diyos. Mapalad na rin malungkot, uling pamatulanan la ng Diyos. Mapalad na rin mapagpakumbaba, uling kamtanda ing pengako ng Diyos. Mapalad na rin alangaliwang pagnasan nunemo ing tupad king kaburian ng Diyos. Uling pagkalub ng lubos ng Diyos ing karelang kapagnasan. Mapalad na rin mapaglunos, uling lunusan na ng Diyos. Mapalad na rin ating malinis sa pilubluban, uling akit ding Diyos. Mapalad na rin gagawang paralan para king pa makikasundo na rin tao, uling
ituring na la ng Diyos, anting anak na. Mapalad la, ring daralan pangalupig, pauli ning pamanupad da, king kaburyan ng Diyos. Uling, miyabela, king kayang kayarian. Mapalad kayo na nilibakan da kayo ring tao, at lulupigan da kayo, at magsalita lang miyayaliwang kapanyiran, laban kaya kayo, king uli ko. Tumula kayo, at magsaya, uling mika maragul kayong ablas, karin banwa. Maya pabalita ning Ginoo. Hayaan niyo pong haluan ko ng Tagalog ang ating pagninilay dahil sa ating mga comments sa ating Facebook ay may mga hindi pala Kapampangan na gusto lang sumubaybay sa ating misa dito po sa ating parokya, dito sa Nuestra Señora del Pilar Parish sa bayan po ng San Simon. Sa una pa lang, importanteng palalahanan tayo ng araw ngayon ay hindi pa ang araw ng mga yumao. Kahit nasanay tayong bumibisita sa mga sementeryo para dalawin sila sa tuwing sasapit ang unang araw ng Nobyembre. Hindi ba ga? That has been the practice. Ngayon po ay All Saints Day o araw ng mga banal, ng mga santo. You know, one thing I am happy about is to see how other schools and parishes, nakikita natin sa mga Facebook, how they celebrate All Saints Day. Meron pang mailan-ilan na nagdadamit ng mga monsters, nagko-costume pa, merong what they call Halloween party. Yun din ang kinagisnan ko nung bata ako eh. At isa din ako noong sumama sa mga ganito dati. Pero what I'm happy about, and I'm sure masaya din po kayo, nowadays, medyo may shift na, may kamulatan na sa ating pinagdiriwang sa araw na ito. Instead of dressing up like monsters of ghosts, students dress up like their favorite saints. Ganda, no? It's so catechetical. This is to remind us a truly well-spent life offering their lives, the life of the saint for our faith and become our example. Para sa akin, maganda rin yun para sa mga bata, nakikita nila. At hindi lamang nakikita, binabalikan ang kanilang naging buhay dito sa mundo na magsisilbing mabuting halimbawa, ehemplo, lalo na sa mga bata. Kaya ang araw na ito ay araw para parangalan ang mga namuhay na banal. Ito rin ang hamon sa atin, ang maging kagaya nila. That's why every time there's a fiesta celebration, di ba, we always recall the life of that saint na pinagpipistahan natin. Pero at the same time, sa pagbabalik sa kanilang buhay, ang hamon is sa ating mga deboto ay harinawa maging kagaya nila. Kaya napaka-yaman ang tradisyon natin bilang mga Katoliko. Well, to say it point blank, we do not worship them. Because there's only one whom we worship. It's God. Pinaparangalan natin sila. We venerate them in English. Dahil minsan sa buhay nila siya namuhay ng banal, payak. And as the Vatican Council puts it, the universal call to holiness, lahat tayo'y tinatawag na maging banal. Sa unang pagbasa sa Aklat ng Kapahayagan, it's about the judgment, diba? What will happen at the end of the day. Hindi ko lang kung naisip niyo rin ba yung naisip ko. Kanina lang ito, ano kaya yung unang tanong ng ating Panginoon kapag tayo'y kaharap na natin siya? Ano kayo mumuna ng kutang kay katamo? Takal ta pwedeng isipan. And of course,
I think it's St. John who said that at the end of the day, sila namang ang itatanong ng ating Panginoon, how did you live your life? How did you spend the life given by God to you nung ikaw ay nabubuhay? Ako siguro, dagdag kitang kutangayta, maging masaya ka, kimbiya mo. Maging masaya ka. Masaya ka. Kimbiye, pigkalubni nga pong Ginoo. So, we focus our reflection for today on the life lived by these saints. Ingbiyedang kabanalan. Yun ang gusto ko sana pong mungkahing sentro natin, pagninilayan natin, tungkol sa kabanalan. We asked, what is the secret of holiness? May nabasa po ako, yun ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sabi niya, the secret of holiness is true happiness. Kung gusto mong mamuhay na banal, matuto kang mamuhay ng masaya. The secret of holiness is true happiness. Because our gospel today is from Matthew chapter 5, verses 1 to 12a, na popular sa ating lahat. It's called the Beatitudes. My professor in theology somehow played on the word Beatitudes. Beatitudes. Nano'y sukat tamong disposisyon, king biye, keti king yatu, yan ing papalad o papasyag din kaya katamong ebanghelyo. The introduction on Sermon on the Mount, which will extend all the way to chapter 7, is what the gospel for today is all about. Ang translation daw po ng mapalad, sometimes in some versions of the Bible ay happy. Mapalad. Happy. So happy can be translated to being blessed. So ang tunay na pinagpala at ang tunay na mapalad ay ang tunay na masaya. Ang tunay na pinagpala at ang tunay na mapalad ay ang tunay na masaya. Holiness and happiness should not be separated to each other. The true holy people are the truly happy people. Siguro, itong mga santo, kaharap pa lang kay San Pedro, yun ang nakagista natin, sa San Pedro munang makakarap, makatima na la. Because of the kind of life they've lived here on earth. Kailan ba tayo tunay na masaya? Just to tickle your mind. Kapilan mo sasabihan, tutukang masaya. Ito po ang ating pagninilayan sa araw na ito. At hayaan niyo pong magbibigay ako ng not just 2 but 3 points. Pagbigyan niyo na ako. I used to give only 2. 3 quick points. Let's try to look at the criteria of Jesus, not Father Rick's criteria. And let me go back to the gospel. Doon natin makikita itong secret to holiness that leads to happiness in life. Ready? Number 1, true happiness is being poor in spirit. That's one of the attitudes, beatitudes in the gospel according to Matthew. And what does that mean, being poor in spirit? Well, the beatitudes themselves will answer that. It is finding our real treasure in the kingdom of God. Ito po yun. Having the right priorities in life and finding simple joys that money cannot buy. That's the real treasure in the kingdom of God. Hanapin kung ano yung tunay na makapagpapasaya sa iyo. And of course, also the gift of true friends who stand by you even in the moments of grief. Finding simple joys that money cannot buy.
Kung titignan po natin ang translation sa wikang Filipino, yung blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven is theirs. Ganito po ang sinasabi. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Take note, walang inaasahan kundi ang Diyos. You remember the introduction? Bieta mungeni, biya para. That's it. Mga aba na walang inaasahan kundi ang kaharian ng Diyos. I would like to associate these with finding true happiness or true wealth or treasure. Anong tunay na kayamanan natin dito sa mundo? Kapal ng bulsa, ng wallet mo, dami ng iyong titulo, gabon, daming alahas. Ano nga ba ang tunay na kayamanan natin dito sa mundo? Bigla akong isip na utuloy, ikaw ang aking tanging yaman. And that song will answer the question. Ikaw, walang iba, kundi ang Panginoon. I think spiritual poverty is related to that, finding our real treasure in the kingdom of God and having the right priorities. Katulad nung sinasabi pa natin, parang musical na to seek ye first and His and all these things. Tama na, okay na. And all these things shall be added unto you if only you seek first the kingdom of God. This is related to yesterday's gospel. The greatest of all the commandments is to love God. Yun ang pinakauna, hindi baga? Yes, these things are important also. Yung sinabi ko kanina, and we need these material things para mabuhay tayo. Hindi ko sinasabing hindi importante mo yun, pero ang punto dito, ano ba yung pinaka-importante? Ano ba yung nauuna? Ang Panginoon, seeking His kingdom first and doing righteousness. Yes, these things are important also, but you have to know what is most important. And it seems ito yung tinatawag niyang blessing. Ito yung tinatawag na tunay na kaligayahan ng mga tunay na banal dito sa mundo. They know what comes first. They know what are their priorities in life. Silang mga santong pinaparangalan natin ngayon. Inunang Panginoon. Hindi yung sarili. At ang naging gabay nila ay yung pinagnilayan nga natin kahapon. Mahalin ng Diyos ng buong pagkatao, kaluluwa, kaisipan, lakas. At, wait, di tapos. Ano yung pangalawa kahapon? Hindi kumpletong pagmamahal sa Diyos kung di mo mamahalin ng iyong. There you go. Seek righteousness, doing good things to others. Ang kabanalan nila ay wala sa extraordinaryong ginawa nila, kundi sa bawat buhay nila, sa bawat ginagawa nila, sa bawat ginawa nila, palaging may halong pagmamahal. Yan, pasok dito ang paborito kong santo. Meron din kayo, di ba? Ako si Santa Teresita of Lisieux, the little flower. Dahil inordinahan ako October 1, di ba? It's the feast of Saint Therese of Lisieux. Yung malating sampagan ng Carmel, kay baluan niya. Yan, Santa Teresita. Kay baluan niya kitang inaus ng Little Way. I expounded this during my 14th Presbyteral anniversary. Ing malating dalan, the Little Way, nga nang sasabi, doing even the ordinary thing in the most extraordinary way. Ang tingdalan papunta king kabanalan nga na. Papaano nagiging extraordinaryo ang ordinaryong ginagawa? Ay haluan ng pagmamahal. Haluan ng pagmamahal.
So that's the first. The secret to happiness and holiness is making God as your priority. Numero uno. Ready? Pangalawa. The second is inspired by what Jesus said in the gospel. Be merciful and you will obtain mercy. Parang humihingi ka ng awa, maging maawain ka muna. I think we can call this the golden rule. You remember, everybody? The golden rule? Do unto others what you have others do unto you. That's the golden rule, di ba? Palagay ko ito ang napakahalagang sikreto ng kabanalan at ang sikreto sa tunay na kasiyahan na kailangan nating madiskubre kung gusto nating tunay na maligaya dito sa mundo. Nung bata po akong pare, bago pa lang akong pare, I received an unsolicited advice from an older priest. Sabi niya, ang buhay daw ay parang echo. Echo, nanyaking kapampangan ng echo? Kablas. Taitang, chita, ganda lalaki, echo. Ganun daw ang buhay, parang echo. Kung mabait ka sa mga tao, mas magiging mabait sila sa iyo. Kung masaya ka, masaya din sila. If you are generous, they will also be generous. Kung bastos ka, bastos din sila sa iyo. Totoo naman, di ba? Eto na lang. When I was a psychology student, we made an experiment. Smile at somebody, kahit di mo kilala, most likely the person will smile back at you. Totoo? Yung paraan ng pagtrato natin sa iba ay siya ring trato nila sa atin. If you are merciful then to others, you will see that you will obtain mercy, says the Lord. But not just mercy, but also instrument of peace. Ipapasok ko ang pangalawang paborito kong santo, si Saint Francis of Assisi. You remember his familiar prayer of peace, which is also related in the gospel. Balikan natin. Blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of God. I think the prayer is a good application of the golden rule. Balikan natin. Lord, make me an instrument of your peace. May paborito kong kanta dito, Kapampangan. Joby, valmain eh. Ginugawan mo kong dalan, ningke kang kapayapan. Ginugawan mo kong dalan, ningke kang kapayapan. Para bang, I'll be on the lookout for the situations where I can be that instrument of peace na wala na mag-uutos sa akin. And then the prayer goes on, where there is hatred, let me bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, be the light. When there is sadness, be the joy. Oh, Divine Master, grant that I may not so much seek, listen to this, to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. Parang ganito, gusto mong mahalin ka, magmahal ka. Intindihin ka, umintindi ka. Kaya, be attitudes. Tama yung professor ko. Be attitudes. Be an instrument of peace. Be consoler. Be understanding. Be loving. Be forgiving. Then you become happy. Then you live a holy life. These are the proactive approach of Jesus being presented to us today as His criteria to the secret of happiness and holiness. Just be. Kahapon, just love. Just be. Be giving and receive. Be pardoning and be pardoned. Just be. Okay? Last na to. Pangatlo. Holiday naman, pagbigyan nyo na ako.
Okay lang kayo dyan, mga ka-Facebook? Last important point for the secret of holiness, which is the secret of true happiness, hashtag, be grateful. Can you repeat that for me? Biyasa kang magpasalamat. Be grateful. Maging mapagpasalamat. Maging mabilis na tumanaw ng grasya o biyaya. Develop a sense of grace. And our inspiration for this is when the Lord said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." O yan po, inking ebanghelyo tamo. I'll be more personal, okay? Of course, my life lately is an open book. Pagkawala po ni nanay noong September 5, pagkatapos na wala naman si tatay noong August 26, 10 days apart, nagpadala ko ng text message sa mga kaibigan at sa group chat. I think most of you received this message of mine. That's 10 minutes after, no, hindi man 10 minutes, pero mga 20, 30 minutes after my mom passed away. Nasa corridor ako. Kasalukuyang inaayos si nanay, pinapasok sa body bag. Ganon pagka-COVID, di ba? Ang bilis noon, no? Pinasok sa body bag. And I was composing my text message, which I sent in the Facebook and in the text. First, I was asking for prayers and thanking all the people na dumamay, tumulong, nakiisa sa ilang linggong pakikipaglaban. Ilang linggo din po yun, no? At sa dulo ng text ko, pasasalamat sa Diyos sa pagkakaloob nila sa aming pamilya ang sinulat ko doon. You know that they celebrated their 60 years wedding. It's their anniversary, April 30. We're supposed to have a grand celebration, but you know, it's locked down. Yun ang laman ng aking text message sa bandang huli. Lord, salamat. Ana mapulong banwang pigkalub mo, king biyata lasawa, ila may king pengari, mila, paulid at kami. And you know, when I sent that message, it helped me accept everything kahit masakit. Wapin niya ako king sarili ko, ing biye, look, peparam na yung muni nga pong gino. Potang kailanganan ating yung upayang kunan At kunanan potang kunanan amimwa ka. Ale, kasi kayayo. Peparam binyen kayayo, yung makibandi. Potang kunan walang potang mindam ka mo, indam potang kunanan yung makibandi, mimwa ka, panagkasalan niya. Alika, nanong sabyan mo, korekto. Salamat. Ale, salamat. O iting disposisyon, o iting attitude, napapalad ng Ebanghelyo. Pasalamat. Metong po ka rin mag-reply kin text ko, magkapampangan ko pa kanin Bishop Sok, Villegas. Mag-umpisa niya Pope Francis visit at siya kiniking Pangasinan. Bigla ako kayong reply, no? Nga nang makanita, belikan kaya po, nabenging sa sadyaking humili ko nga na, answered prayers, salamat sa Diyos, more blessings ahead nga na. Ay, mumunay kaya intindiyon. Basa na kayong text kong Bishop, so ako makanyan. Salamat sa Diyos, answered prayers, more blessings ahead. Putang mo muna, lamit ang mimwa ka pa. Makanya niya pakipatawa ni Diyo. Antindiyan ba yung text ko ako? Inabaling daralanan ko ako makanyan. Anyong mo muna. Answered prayers? Pero, anyang may mas-mas na ako kay Kapampangan. Wapin na ako yung sarili ko. Bigla ko nga gana ka. Mapilang kaya kayo balo da po ini. Inyang mumuna, ako king pangadiko kang kingapong Ginoo, Lord, uluan mo la po. Anyang madetect yung stage 3, mama, cancer king uterus. That was a year and
5 or 6 months, piyesta San Isidro, kalingwan ita, May, nepo. In pangadi ko nga pong Ginoo, ulwan nyo la po, akabyusan da po sana, burimi la pa nga kaya berin pengari me, wari mga nginig pangadita mo. Pero king kailang batan po, in pangadi ko, mig-shift ya, meging yang, oy ni mo, Lord, thy will be done. Malamit ang kakantami kintulawok. Ginuwi ka ng bala, kang imako. Ginuwi ka ng bala, kang tatang ko. Ginuwi ka ng bala, uling mas balo mo, thy will be done. Ikaying bala, ato ito, dintanging panahon, may pupus na yung pamagkasakit daw. God took control. Because He is in control naman. He owns our lives. It's time. Time to let go and let God and thank God. Deo gracias. Yes, to Bishop Sok. Answered prayers. Wala yun yung pangadi mo, dahil will be done. Uling peki batahan ako. Pero humirit pa ako, pero Lord, sobra na kawan. Apulong aldo pilatan. Ako pa may kapag-recover kang tatang ko, kaya ba't tigi may ako. Pero, salamat pa mo rin. Salamat pa mo rin. Now, gusto Bishop Sok, ako. And as they left us, niyang kutkut, niyang misa po, o yan nga mano ko po niyang funeral mass. Salamat ako kang tatangan po kang as I bid goodbye. Kinlugod. Kingega na gana. Salamat ginuking pigkalugbong pilang banwa karela. Akayabe mila. And I tell you, it helps. It helps. Ang taong marunong magpasalamat ay ang mga taong malayong nararating hanggang langit, gaya ng mga santong pinaparangalan natin ngayon. Kaya gusto mo ring umakyat sa langit? Matutong magpasalamat. And that's the third and last secret to holiness, leading to happiness. Pagbigyan na ako, a French philosopher puts it rightly when he said, gratitude is the memory of the heart. I think it's Gabriel Marcelo who said this. This is what I personally emphasize nung ako po'y nasa seminaryo. Kung gusto nyo maging masayang pare, ngayon pa lang, marunong na kayo magpasalamat sa Diyos na nagkaloob ng inyong bokasyon at patuloy na andyan sa mga tumutulong sa inyo. Magulang, benefactors, teachers, counselors, they make God present in your midst and never forget to show gratitude to them. And that is the secret of a true happy person and the road to holiness. Pusong marunong magpasalamat. An attitude of gratitude. Be attitude. An attitude of gratitude makes me see the things I have and focus on the things I have not. Kaya nga the secret of misery, kabaligtaran ng happiness is this. When you look at the things you have not, bisa kang maging malungkot. Lawen mo nung nanong ala ka. Kung paraming sarili mo ka rin aliwa, huwiting dalaning kalungkutan. So, ang mga sikreto o daan para mamuhay na mapalad o masaya sa buhay at maging banal, kagaya ng mga santong pinaparangal natin sa araw na ito, una, finding the real treasure in life. Seek ye first the kingdom of God. Pangalawa, the golden rule, do unto others what you have others do unto you. At pangatlo, simply to be grateful. Biyasa kang pasalamat. Amen. Kapatid, pasyagta mo yun, kaya katang kasalpantayanan, sa salpantaya ko. King Diyos, sigpang may payang tutu,
linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak abugtong aginutamo, tengagli king upaya ning Espiritu Santo, ibayit kantan sa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinibliyang mebye, pepay ta siya banwa, pakalukluk, wana ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, bang mukum karing mabye, ampong mengamate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamakling Santo, king pamipatawad daring kasalanan, king pangasublirang ye ding mete, at king bie alananga. Amen. Kaya be, rading sablang santo, makakilala ka rin kasakitan at kaligaligan da keti king yato, manalangin tamo king Gino, bansaw pa nakatamo. Karambalang panalangin ng kaya katamo ang pong pakibat, me kakeni o Gino, saupan me ing kang balayan. Me kakeni Gino, sopan me ing kang balayan. Kambening Santo, amigdusa king dano, manalangin tamo, para karing milyon-milyon at taong alang sapat kakanan aldo-aldo. Me kakeni o Gino, sopan me ing kang balayan. Kambering Santo, eman may biyasang may masa ni sumulat, manalangin tamo, para karing milyon-milyon at taong amegaral alang kagiwan. Me kakeni o Gino, sopan me ing kang balayan. Kambering Santo, amaralas may sakit, manalangin tamo, para karing milyon-milyon at taong alang Doktor Amanulo ni panulong agamit. Me kakeni o Gino, sopan me ing kang balayan. Kambering Santo, amelupig, manalangin tamo, para karing milyon-milyon at taong amiririnan matulid magsalita. Me kakeni o Gino, sopan me ing kang balayan. Kambering Santo, aila mismo, ela sadyang Kristiyano, manalangin tamo, para karing milyon-milyon na taong epamenakit king tunay kasalpantayanan. Me kakeni o Gino, sopan me ing kang balayan. Biyabiyabe king pamanalangin ngeni, kambering milyon-milyon at alasalpantaya king mabilog ayato. Manalangin tamo, para karing katamong kakaluguran at pakamalan ameyaw na biye. Me kakeni o Gino, sopan me ing kang balayan. Tanggapan na sa ng Diyos, ng kayakatampong kapasalamatan at kayadwanan, ang timurin, yulinoking kayaryan ng maligaya rin kapatid tamong mayahon na biye, apangadita mo, kaniting misa, kaniting dawon, ipanalangin tala, king Gino. Me kakeni o Gino, sopan me ing kang balayan. Makoy na katahimikan na duwan tamo yung sarili tamong kapagnasan, sama natin sa ating dasal ang natatanging tensyon kahilingan ng ating mga kapatid na nagpadala sa ating Facebook page. Sila po ang mga sumusunod. O Diyos, daring mabiye, mga mano ka karing puso mi, iturungo kaya kami, ing ligaya daring santo, at itake mo kami, king karelang tulang alang kupas, manggaman, king alananga. Amen. Puri ka, Ginoong Diyos, ning meto sigluha. Uli ning tekang kayapan, ning
Manalangin kayo, kaluran kong kapatid, ban ining kaya katamong dawon matanggap ya harapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindaon karing gamat mo, ikapuri at ikaligaya ning kaya lagyo, ing kakatang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, si pamimiglalang, tanggapan mo reting ayin king pamiparangal ka rin banalalaki at babaying, mabibiye kayabe mo, king kekang ligaya. Parati kesa ng ating kamalayan, king kasawpanda, para king ke kaming kaligtasan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. Atingan timuri, Yat na yoreng pusuyo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo Diyos tamo. hindi ka dapat at maturi. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parate, at numan karinoy pa, Diyos kingalanang kat lubos mayupaya, ngini pepain tulot mo, ing pagmasusyan miyang masaya, ing banal mong siyudad, ing maligayang Jerusalem, ake kaming intu. Makapadurot king kekang trono, ding santo akapatad mi, alang tuknang kakantara, ing kapurian keka. Ing karelang ligaya, kakapmuan da keng tula, at ing pamakisamakda, king kekang Santa Iglesia, babiyadiwa at sikanan ke kami, samantalang mamirapal king maglakbe, king talan ning kasalpantayanan, ang malaguang makikit kerela. Kambening maularang kapulungan at ding sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makiyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Manal, manal, ay Ginoo, Diyos ning upaya. Mitnuing banwa, ting yatu, ting ligaya mo. Hosana, ting kakatas-katasan. Hosana, ting kakatas-katasan. Manaing ganatang, ting lagyo ring Ginoo. Hosana, ting kakatas-katasan. Hosana, ting kakatas-katasan. Banal mingib pa, karapat dapat nakampurian ng meto ayato. Uling king kapamilataning kaya kang anak, Yeso Kristong ginumi, at king kayo pa yan ng Espiritu Santo, di niya namong biyat kabanalan ing sabla. Alakang tuknang mamahus king kaya kang balayan, ban manibat king kaya slag ning aldo, ang king kayal bugna, ing dalise dawon miyang pangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing pabanalan mula, king espiritu mo, rating ayin agaralamit darawon kaya ka, ban maging katawan at daya noning kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi. Aminutos kaya kami, ban pagmasusyan miya, iting Eukaristiya. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne, binyene karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amitawon para kaya kayo.
Makangin mo naman kay bat ni ngapunan, kinuha ning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri. Binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bankyat ami patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo, Epeka, Cristo, sinubli kang nebe, Cristo, tapang kang pasilayo, ing kawakasan, ing iba, gaganakan mi ing kamatayan ning kaya kanganak, ame nga bus kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo. Inya, darawon mi kaya ka bilang kapasalamatan, iting mabiyat banal a sakripisyo. Balikdan me, ing yayarian o yayayin ning kaya kang Santa Iglesia, at lawan me, ing may dawon king sarili na, pahuli ning kamatayan na, ikuha na kaming sinot keka. Pagkalam mo, king i kaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatman kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong ay lananggang dawon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang Santo. Muna, kambe ng Maria, kapilan man birhen ng duning Diyos, i San Jose, akeyang esposo, kambering nuwan mong apostol at maligayang martires, i San Simon, kambe daring santong parangalan mi, kaniting solemnidad, kapag masusyan, pahuli ning pamamilatando, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat kingarapan mo. Ipa, iti sanang ayin ng pangasot mi keka, mamungayang kapayapan, at kaligtasan para king mabilugayato. Pasik nangan may kasalpantayan at lugudin kaya kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kaya king yato, kambening kaya kang talasuyo, i Papa Francisco, in kaya kaming obispo, i Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay busning kaya kang anak. Ipapakaramdaman mong mitmong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap kaya ka, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman, ding kapatad ming meyango na biye, lalo na rin pangadimi kaniting misa. Ding sablang keka may matulat, memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga. King kapamilata ng Kristong ginumi, at king uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagumling Espiritong banal, pupuryanda ka, at parangalan, manggaman kingalan ng
At ngayon manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod, kingip pa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Kabus mo kami Ginoo, kay sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, magking kasopanin kaya kang pakalulo, parati kami kabus king kasalanan, at miligtas kay sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kaya kaming tala pangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, yung kapayapan nalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Eh mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan nun lawan mo ikasalpantayanan yung kaya kang banal na kapulungan, pamayapan ng pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapatad, yung kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka ang tinurin. Bakit ang yan, may kakameton tamo king kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kayo nga po. Kasalanan
Kapatid, nyo ing kordero ng Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamo itang mayawos, king apo naning kordero. Gino, eko matampang tangkap keka, dapat agkasmay nga mano mo, kumayap nako. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Karing at yu kim pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, indapat ng espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sasalpantaya ko, ingat yu ka king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka, migit kisablang bage at pag nasangkong tanggapanda ka. Dapat pauli ni ngening pinandit, era kaya tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakalwanda ka, balamuari at syuka ka rin, at panisang metong king lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana paing tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang aming hanap. Nauuhaw ako parang ikang nalupa sa tubig ng iyong pagkarugaan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Nanalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalang na awit ng ako'y iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong buong galang. Aking kaluhay kumakapit sa'yo, kaligtas ay ikaw, umhawak mo ko, magdiriwang ang hari ng Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak na kong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pupurian ming kekang ligaya, amayayakit ka rin kekang santo. Ikesan ng mirarakayanan king tinapening biye, kumatmo kami king lugod mo, at misadya para king tulaning kekang kayarian. Anong nuya mabibi at magari Jesus ay anak mo, manggaman king alanangga. Siklaw tamo para king Oratio Imperata laban king COVID-19. Makiabe tamungan po. O mapakalulu, ang pong mapagmalasakit ay kami. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan ni. Aduan ni keka, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ang nagdalang dakal na kasakitan ke kami, at may kimatena karing dakal na tao. Aduan ni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yat-yat meke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot meking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan ni, at palusukan mo, ing masabal ni, king metong at metong. Ipanalangin ni, antabayanan mula ring taong mitutukan maninton, panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapon ding pambansa, at lokal bang mamili, at salilamo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit ni bang mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan bang makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasikningan mo ing pamagtagulaling ding sarila, king pamaglingap, karing masakit, mula paboren niyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila retang niyawa na, kumayat na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalan mo lang alananggang kapainawan, detang miyanguna pie. Pagkalan mo ke kami, ingrasya mo, kareting masakit tapanahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawok kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit ni parking metong at metong. Mikabiyos kaming alang kakakulan, kaniting krisis, layon, taryana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keko, king kakulangan mi, ngunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Virgen de los Remedios induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel. Ipanalangin mo San kami. Roque. Ipanalangin San mo kami. Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Simon Apostol. Ipanalangin mo kami. Patulan ming Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Panalangin mo kami. Lukluk ako. Mapilan mo pong amano, bayo tayo kang pananing panalangin ka rin mayango biye.
Una, manong kapasalamatan, kaya kayo nga pong dintang bang makiabe kaniting kapag masusyan, iting aldoring sa Blang Santo, solemnidad ya po ne, Iyakabud Fiesta. So it's a high mass ne po. Also, karing kakatamo sa mga Facebook viewers natin who joined us this morning, marami rin pong salamat sa inyo. Ano man pong oras po dyan, ingat po kayo lagi. At kibat na po nining misa, mag-break kami mo po, kalupaning nga pangako ni po kaya kayo. It's been 3 years na gagawan tamo po ne. Second year pandemic with a special permission from the LGU to allow us blessed the puntod ne po, of our 2 cemeteries kaniking parokya king Gulod. So after the mass, we'll have a short break with the EMDC only. Sorry po, kami na pong bahala no sa mga yumaong mahal niyo sa buhay. We make sure na wala kami pong lalampasan no. And the SOCOM will cover it para may upload natin para masaksihan ang pagbe-bless po ng mga puntod. So that would be after the break. And then tomorrow, bukas po, yung talagang aldo daring may nabie, November 2, there's another mass na po. Yang makasalala ring sementeryo, yung Pisamban, makabuklat ya. Another mass at 7 o'clock. Sana makapunta ako pong Pasibayo. At nung tiko pa pong buring dagdag, karing kikatang pong buring pangading miyangubie, po, just write them down. Deng lagyuda po, kasama po kayo dyan, mga nasa Facebook po, padala nyo pong pangalan ang gusto nyo pong ipagdasal at isasama po natin. And so that's tomorrow, 7 o'clock. And then Wednesday, November 3, yes, tuloy na tuloy po ang regular mass natin every Wednesday at 5 o'clock naman po ito. And then patuloy kayo pong announcing our devotion promotion to the Nuestra Señora del Pilar with the limus kitang kayang imahin. From 50, tinry lang po natin mga initial orders po. Siguro mga 15 o 10 na lang pong natitira. So thank you for your support, no po. And this is again meant to promote our devotion to Apong Pilar, no. Isama po natin sa ating collection, sa ating mga altar ang imahin po niya to remind us, no, of the presence of our Dear Lady of Pilar in our houses and in our lives, no po. Yun lamang po, Masibayo, dakal po salamat. Ngayon po, talakad tamo, bang gampanang tayo abe-abe manalangin para karing kaya katamong mayangon abiye. Thank you sa mga nag-serve po, all our religious mandated organizations. Manalangin tamo. O Diyos, ipami, inlugod mo, miraras karing mabye at karing mete. Pasalamatan da ka, king maragul mong pakalulo at lugod. Sineseme, ing pamilyami kaniting lugod mo, at ing lugod mong alang kamatayan, iyang tayid mi, kareting kaluguran ming mayangon na biye pangadimi. Pasalamatan da ka king aldoyti, para karing sablang mayangon na biye ming pengari, kamaganak, at sablang dinapat mayap kaya kami. Tanggapan mo sana ding panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pakibat niyo po, panalangin mula Santa Maria, Panalangin mula. Santang Induning Diyos, Ipanalangin mula. Santang Birhen ding Sablang Birhen, Ipanalangin San Miguel, Ipanalangin. San Gabriel, Ipanalangin San mula. Rafael Arkanghel, Ipanalangin mula. Ikong Sablang Anghel at Arkanghel, Ipanalangin San mula. Juan Bautista, Ipanalangin San mula. Jose, Ipanalangin Ikong mula. Sablang Banal a Patriarka, Panalangin mula. San Pedro, Ipanalangin San mula. Pablo, Ipanalangin San mula. Juan, Ipanalangin Ikong mula. Sablang Banal ay Apostol, Ipanalangin San mula. Esteban, Ipanalangin San mula. Ignacio,
Ipanalangin San mo lang. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo lang. ikong sablang banal ang martir. Ipanalangin mo San lang. Fernando, Ipanalangin mo Santa lang. Lucia, Ipanalangin Santa mo lang. Teresita, Ipanalangin mo ikong lang. sablang santo at santa ng Diyos. Ipanalangin mo lang. Ipakibat yu po ikabus mula o Gino, king sablang marok, Ikabus mo lao, Ginoo. king bayat ng kaya kang ustisya, Ikabus mo lao, king Ginoo. upaya ng Diablo, Ikabus mo lao, king Ginoo. gutgut a konsyensya, Ikabus mo lao, king Ginoo. lungkot ay alang kasing para, Ikabus mo lao, king Ginoo. aping alang kapupusan, Ikabus mo lao, Ginoo. king dimlang e mayampat, Ikabus mo lao, king Ginoo. duluma makapangilabot, Ikabus mo lao, king Ginoo. makapangabladatangis at ngulangol, Ikabus mo lao, Ginoo. pakibat siya po dinan mong kapainawan. Kordero ng Diyos sa melako, king kasalanan ng yato. Dinan mong kapainawan. Kordero ng Diyos sa melako, king kasalanan ng yato. Dinan mong kapainawan. Kordero ng Diyos sa melako, king kasalanan ng yato. Dinan mong alananggang kapainawan. Itamongan ipami at syukaban. Chubalwa, misamba niya ilagyo mo, datang kay kami kaarian mo, may pamintuan niya ilug mo, kay tisulip, antibanwa. Ingkakanan mi, King Aldoldo, biya mo kay kami, King Aldongeni, amponing patawad mo kay kami, ring salami kay ka, antining pamamatawad mi, karing ni kasala kay kami, emo kay pay sawol kintukso, nunay kabus mo kami, king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mitmukha king grasya, ing ginuming Diyos sa tsukeka, luwang kakaring sablang babae, luwan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induming Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni Amen. Dinan mong alananggang kapainawan, O Ginoo. Alananggang sala, Ning sulumong alanangga. Manatili sana king katahimikan. Amen. Takal mo naman pong salamat, kareng kayang tabi ako pong migsadya, kang kareng gabi ako king kumbento, kari kong Gilbert and team, convent, king kakatamang pong liturgy, bang sumaup king pamagsadya po, karating kakatang kapag masosyan. Ngini po ing bendisyon, ing ginumanatili kay kayo, At keka ang timurin. tukuyo rin puntok ing Diyos iyang ligaya at tula ring sabla ng santo at kapigaganakan darala king kapag masusyan tangini. Ing kayang kanwanan manatili sanang parati kay kayo. At keka. Amen. Amen. Ing panalangin daring santo, ikabus da ka sana, dako sana king kasalukoy na dewakan, ing alimbawa ra ring banal, pamibiyebe, irap do sana king pamisip yu, king kasuyuan king Diyos, at karing kapara yung tao. Amen. Ing banal ng iglesia ng Diyos, magsayaya king dingkeyang anak, kasan metong dala ring santo, king kapayapan na ilang kapupusan, miras ko sanang makirake karela, king sablang tula, king bale ning malugod tang ipa. Amen. At bendisyon na kayo ng Diyos, may pahin tutu, kilag yun ng ipa, ang pananak, ang ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, ing katapatan yung ating niyang kayablasanan, karin banwa. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya payabak kay kayo man po. May.